baba kodwa umsebenzi uzowuthola umsebenzi osebenza ngethipa wake uyawufuna lo msebenzi kade ufuna vele yiwo kade ufuna vele kade ufuna nasemayini futhi wayebafuna utshelwa yini angithi imayini igama lemayini ulizwa ngani manje angithi utshelwa yini igama lemayini ukuthi uke wakwena lithi mina mayini uke wacabanga ukuya emayini awangaphumelela ngemayini ake ayethi angifuni ukuthi mawuza lapho ukuthi uzofuna uprofeta umuntu ngisebenza ngilinkinga ngimbala lona nje ngimtshela ngoba ngifuna ukumprofeta angimazi ngegama lemayini ulizwa ngani lona lemayini ulizwe ngama lemayini uke wafaka i-CV emayini awuzange uthola success. Okay. Thina abantu abakamoya yini indaba ngoba abathakathi bayakhona ukuthumela imikhofi ehlisa abantu amaphupho abantu laba abathakathi bayakhona ukuhlisa ebusuku leke bathumela into zabo yini abaprofethi bona bangakwazi ukuthumela iy'ngelosi abaphiwe zona ukuthi ziyovula iminyango Go and open and reverse the spells. moya wasezulwini moya wamandla uzawufumana umsebenzi wena ngithatha inkemba yami ngivula umsebenzi namhlanje ngikhumbula ithonga lokukhanya phakathi kwakho Glory in your life. mawembathwe Be occupied, mawubusiswe be blessed. ikhanda ukaNgezi namhlanje You today, you hear that. Minds.